Alarmaw ina semejante razón hindi mas surpresaw el PNP aquí na syudad de Zamboanga, donde fin del semana pasado, dos seguidito mga operasyon eliase sila para arrestar sila con el mga aligaw miyembro del Abu Sayyaf que tiene orden de arresto desde corte del Sabado madrugada. El personal del Intel Division del ZCPO ya puede arrestar con Asbi Ahadin que aligaw miyembro del Abu Sayyaf alin na sitio Marangan Barrio del Muti. Elias sigun tiene que hace na eksplosyon na aliparte na Marangan del pasado semana. Del Sabado del tarde, el personal del Police Station 4 de Julianan taen kabesa si Police Senior Inspector Elmer Solon. Ya puede también arrestar con si Edward Pisan alias Sali Abdullah Jainal, 52 de edad, un miembro del Abu Sayyaf que tarda ya residentes del barrio de Camino Nuevo na pueblo. Con si Jainal, ya puede arrestar na Kalila Purisima del pasado día. El tiene standing warrant of arrest na kaso del kidnapping with serious illegal detention, aliparte na sulu del año 2000, donde aligawmente el envuelto na kidnapping del un German national. Asigun ko ng official encargado del Zamboanga City Police Office, Superintendent Luisito Magnaye. Total de 10 mga Abu Sayyaf ya pwede sila aresta, lang media año del año 2016. Pero sila ta antisipa que tiene pa syempre kwantos kanila el taki, a mediante el sin descanso ofensiva militar na basilan isulo este tiempo. Halos mga member ito ng yung mga old na Abu Sayyaf. At yung iba nagbe-base dito. At sila rin ang mga nagiging contact ng mga Abu Sayyaf coming from Basilan and Sulu. Asigun pa konele, mayurya de esos mga Abu Sayyaf tiene mga pamilya aquí na syudad, pero sila taanda na syudad para eskonde, pero por malas di ila. Ta pwede kanila man monitor insigilas al di aton otoridad. Ang recruitment ng Abu Sayyaf napakalawak. And sabihin natin yung membership kasi ng Abu Sayyaf, hindi naman na porket binanggit mo ng Abu Sayyaf, armado na. Ito yung mga binabanggit natin before pa na andito yung mga Abu Sayyaf, meron sila mga nire-recruit na mga tao sa lugar, sa area, para ito yung mga ginagamit nila na maghanap ng mga target for kidnapping, o sabihin natin kung meron sila mga atrocities na ginagawa dito. Asigun kun magnaye, mayurya kunel keng sila tapo de aresta, amo el mga de edadya, kaya asigun kera deskansa. O posible ta sirbi como ojos del mga Sulu based o Basilan based Abu Sayyaf. Ya afreta también el seguridad el PNP na ayuda del Task Force Zamboanga, donde visible el di ila mga presensya especialmente na sentro del pueblo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.